ngai thatu te in zawain chibai vek ule voin hi September ni som pakhat sanghni le somni pakhat in rin ni ania atop thlenga min lo ngai thlak sak turin kan ngen a cheu sipai ten an tha ma a kuzung thum lek chuaka thunei na pong lak du lo na lan tir thalai pani te hi karen ni mi pascual le ale phide le te an ni ti riat chu ani an mana an ngai sakshep na hliam na taktur chungin an thing thit tira an kut le lam thruya phuarin an ka hlum main an du zong ti phal sakan nia an kut zung tang thum lek chuakin CDM an thlop ji an lan tira ti chuan an ka phlum ta ti hria tani heng thalai mi pani te hi karen ni township sanpia chau main kholom kayo polama cheng an ni thu an mani thachiang tu an ha tho pui karen ni tual chumi pakhatin asoya kumsom pasari le sompri an mi pascual le ale phide le an nia khopon ral tlanti an ni jingkar khan kholam din hun hria tumin khuwa an luta sipei operation nei tanen in tong fu in an lo man ta ani ni hni liam ta September ni kwa khan an lo man aman tu te chu LIB zale pani ami ten ni he thalak hi angtin nge alo chua thei keipo in ka thabik lo ti in a soi an pani hian karen ni sanpia chau mai lam thalai ti an ni ti fin fi an ni to ti in karen ni army thupong tu mi pakhat po in a soya boral ta thalai pakhat jok leina nai tak mi pakhat po in an ni kha mi pui veng him tu pol po an ni lo minaran tual chung thalai pa ngai mai an nia fir fiak sipai ten an thatani ti in a Facebook a aziak bok ani mia in PDF baina wangin military council lama mi pasari an thi Magoy region mia in PDF polin September ni rukatanga ni kwa thenga bomti puwa direct a sipai te bai nam hangin military council sipai pasari an ka phlum to a maitel tawar paruk anti settle bok ni in September ni som nimin khan thu chu an siamani mia in township le pale township in rina a September ni kwa khan mia in PDF pale PDF le PRA pol tang rolin military council sipai motor in zui chu an boma chuta chuan sipai pasari thi in PDF lama tum an hliam lova bike then khat ero a chetel ti sia tani September ni rukhan sipai sumlak lo na nar pakhat maitel tawar paruk chu tual chung mi pui veng him tu polin an bom chiat ba ka niriat po khan sipai te report pathin dalan pali warning in an kap ti thu chua chuan tarlan ani ne piro le sakani jona piuso thia pol le sipai thu petua pu mi pathum ka ni in mi pani an thi sakani jona piuso thia pol le military council te thu ria tir tu nia ngai mi pathum an ka pa mi pani an thi thu tual chung mi ten an soi sakani region wetlet township mingkong khua piuso thia pol ami pho khaya chu tukin khan an ka hlum thu ria tani chu tiang bokin sakani region swebu township veng number pangana military council te thu petua an ngai ngwe chua chu tukin jing daruk vel khan PDF swebu ten pistolin voisari an kapa liam na tak ator thu ria tani chu lopo ne piro au kara tiri township maungyan ausu maungyan khua military council te thu petuan rin khimang thia chu September ni som tlailam khan a chen na ina nepiro sipai pol pangana le bitano PDF tamaroten an ka hlum thu riat ani bok swebuwa sipai thu petu voisari an kap sakai region swebu township military council te thu petua pu kungwe chua chu pistolin voisari an ka thu swebu PDF 10 September ni som jing lamdaruk vel khan thu chu an siam an ka hliam ta khi mungyua damdoi ina bai kan phur thlen thu riat ania alua le a om vel baka apum vela an ka thu tual chung mi pakhat chuan mizima a hril ama hi swebu township veng number nga na yami aw wa ta cheng ania dalan kok tu senior tier riat lar ani swebu mi puite ngai satu military council taruat kholal tele piuso thia polte in nuk dok wat turin swebu mi puiten an ngen chamchi to a chuba ka military council te hi swebu PDF 10 kan noi chimit vek don ti in an thu chuwa an tar lang to bok ani military council te thu petu chena ina ka phlum nepido outara tiri township maungyan khoa military council te thu petu ni an hriatlar dokhimathi ichu a chena ina nepido PDF le bitano PDF tang kopten anda thathu hriat ani September ni som zandar sarivel khan silain voi ni an ka thu bitano PDF 10 social media antar langa bitano PDF ta chuan
military council te thupetu dalan te mi puiri krap zong le vo zong ati tu te CDM lu du lo military council le police ba ka an chung te chunga in le lo chenin mo phurna an lak lo thu an thu chuwa an tar lang ani Kantabu township military council teruat administrator tha ani Sakai region Kantabu township Teo kain kholom venglal chu September ni som pakhat jinglam dar ko vel khan king cobra king u polin an tha thu riatani kholal tha ta khi kumsomli pathummi u saimina ania military council taruat kholal ani rualin piuso thia pol roi tu ani chuan military council sipaita kovin khochunga inthen khachu adaptira ti chiatir anei boka sipaita chu ashain tlonna thil pekte apek thina wangin king cobra khin u pol chuan an tha thu an soi king cobra khin u hian tunami hi mi som pariat an da thanna ni to thu an soi bok ani tahan kalimyo le achevel longai thla ila tukin September ni som pakhat sang hile somni pakhat hian khowar ma tangin tahan le achevela ru asur na salea tahan khochunga luikor pahni le achevel po nidang ain tuiluang anuna salea kholaya tuiluang mu tur amnual ti sia tani tunai takhian kalimyo traditional medicine hospital covid-19 positive mi somni chuangvel anom ni asia tani tahan le achevela covid-19 positive le test lem lo in ringlel home quarantine alom zeu ti sia tani senior general min aunghlayan pdf te lekha zirru ati pdf a intar lu thalai te lekha thiam tura sikul kal le turin military council in asom di dei puan ani hnuwa military council chuan thalai ram hnuailama omte chu halo kir le a sikul kal thale turin asom ti sia tani military council hnuaya media then khata chuan thalai ten zirna chi angai poimo tur le thil dang chu ngai ventur ani lo sikul kalche in mi pa ngai ani thei thu le pdf pol nena innam noi lo tura tarlan ania chutiang bokin ramdanga thleng thalai te po Myanmar rama hokir le tur le ramin a welcome che u ti thu chu ani military council chuan NUG in di day apuan hnuwa hetiang omjanei vak lo tur le kongro sulem lo tur thu chu angchi a chuareng ti sia tani pdf chungte man to don general zomin thuna emergency thu chua longai thla ila maitel to warte pdf hovin anbom chia chu ram phatsan na tlina wangin military council sipaiten ati chatu te chu anmanani chuan thibak shemna dangpek tur omlo ti in general zomin thun chuan vein tlai dar thum vel khan thupuan chuana poimo tak angin asoi chuka ani chuan keini military council lamin voi engamaza zoldo zoka tangma ila heng kalfor ISIS Taliban angchi hian mipui har sana thlen zonga anchen na sang hian ramti chiat tumna chi ania kaini caretaker government how to luber chairman senior general po in tawarte pdf helten anti chiat hi hlokna omlo ani thu nimin in khomna khan asoitel to a pdf 10 hetianga anlati zel don ani chuan military council te hian emergency dan lo pakhat puangin pdf te chung le khat te chu ram chunga jong chuakin kumrei tak tantir emo ti hlum emo thlengin dan kan siam mai don ani tuna po pdf 10 rengun le mandalei khopui mun sanga bom anti puwa wangin poisoi lo sipaite police te anthi pha to a chu wangin mipui hian sual rongbol tu pdf inti ta chu in hriani chuan sipai office lama chanchin inron pathayani ti kan sia tir du bok acheu ti in asoi ani maitel le mpt tower changtlung zeldon military council ten anti september ni ko khan myanmar ram chunga communication tower mun somthum paruk zet bomchiat ani hnuwa maitel le mpt tower ta hi changtlung zoka ma anlak don thu military council ten an thu chu aru khriat ani he malak tura hian maitel le mtp tower ta hi du sakbik an nianga ramchung tower somthum paruk ti chiat jinga hian sakai regiona tower somni pani ti chiat ni in atam bera tower anti chia chungchanga home affairs hian loman siam sakle food lui anga ati tir thu tarlan ruk ani bok police station atanga mel sarivel hnaya tower ti chiat lo turin anruwa mana heng thu hi police officer in charge tenena ancha veka anti chiat tamjok hi siam thale turin acha ani khin u township maitel tower pani bom chia tani sakai region Suebu district khin u township maitel tower pani chu
September ni som ni zan khan bom chia tani thu khin u tual chung mi tenan soi khin u township chung om maitel tawar som pani singa ni zan khan pani bom chia tania khin u PDF 10 until ti ani thu chu an siam ani chai thuwa po maitel tawar bom chia tani Mon State chai thu township Ingabu khua maitel tawar chu va in September ni som pakhat jinglamdar nga vela bom chia tani thu tual chung mi ten DVB an hril chu maitel tawar ti chetu ta chu engpol nge an ni hriat mai ala nilawa mi puilama tawar ti chia tani awangin tuma hliam an om lo boka tawar chu titlo ma se a hnuailama khol thil in biak pona te chu ti chiat vek ani thu hriat ania tawar ti chia tawangin military council sipaitele maitela thunei tu te chu a hmuna kalin an fia thu tual chung mi pakhat chuan a soi he maitel tawar ti chia thi sipain thunei na alak nuwa monste ta khoi chian masak ber ani heti hian military council te sumhnar maitel tawar somli vel ti chiat ani to ani aumbali thi lottery chu sipain online atanga zorve atum thlasari chunga khralchuale loman atlem thlak zela wangin military council chuan NUG lui u3 lottery angboka online atanga zor chu atumin anro man mek thu chu an siama military council chuan chu online atanga zor thaina tur technical lama sport pethai service provider pakhat chu thlan an tum thu po antar langa kumin atanga bultan an tum thu lottery zor tu ten an soya service provider tur company po October ni sompanga thlengin EOI apek lu thaidona aumbali lottery office hian tundin hmuna chuan paper lottery system amang meka mipuin sipai dodalnan lottery ticket an leito manglawa NUG sarkar chuan nuai u thi ti in August thla khan online system kaltlangin lottery azwar tan to a nuai u thi chu mipuin an ngai venin shaltur omlo hial khopin an lei saka chutianga a hlotlin nuwa military council 10 online system kaltlangin aumbali 3 lottery chu zor chhuwa ve atumta ani Gango PDF tele CNF tangkop 10 military council sipaite bayin sipai mi sompanga vel anthi Magwe region Gango township nimin September ni som jinglam khan Gango PDF tele Chin National Front CNF te tangkop chuan military council sipaite chu tangrualin an kapa military council sipailama mi sompanga vel anthi thu chu an sia mani Kale township PDF poll in niapu Chin mi te in som pani hal ania rualban lo mi papakhat soisak ani bok chianta khuwa in zathum chuang omna kale kango motor kong puikam omchu chin le kol ho omkhom na nia okas thla khan chianta khuwa sipai bang dalan pakhat chu ral thom keng pol pakhatin an tha wangin afapa chuan khochunga chin mi te in chu vuta achang vekang tia avin alo soi thei to bok ani Firfiak military council sipaiten nangkha khua in somthum paruk an hal Kango township minta khua mipuite benghut polle poi soilo mipuite nunna kan chana wangin keini Kango PDF 10 voin hian phuba kan rul thaita ni ti in antar langa Kango township nangkha khobula September ni som jinglam khan military council sipaitele Kango PDF te inkara inkana chuaka sipai sompanga velan thia PDF lama tu mahliam anum lo ani voina inkana chuan CNF sipai CNS somin minron tanpuya wangin kanlom takzetani ti in an soya chunga wang chuan military council sipai te chu thinrim in nangkha khochunga lutin chenna in somthum paruk an halsiat thu hriatania kaini Kango PDF te chuan revolution hlotlin thlengin mipui chunga rin om takin na kan thok chunjom zel don ti thu kan tiame ti in thu chu an siamani Hakha khua police sergeant telin police mi parukin CDM anzom Chin State Reserve Police atangin police warrant officer Taikho police Buethalian police Lomchungmung Hakha district police chief officer atangin police Tiha Hakha township police chief officer atangin police sergeant Chiamu police corporal Chungthong cheu te chu va in September ni som pakhat hian CDM anzom thu hriatania nimin pokhan Chin State Police Department atangin police pathumin CDM an zoma Chin State Police te CDM lut antama wangin
Pago le Mon State lama police le traffic police zathum chuang chu Chin State le Sakani Jon lama an son lut ti hria tani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak the chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye